السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaazotaaf barattoonni markazaa keenya afranii hariiroo keenya jabeessuun dagalee diinnuuf taatanii sumayyootaaf bilaalotaan diin islaamaa utubdanii jajjabaadhaa wal jabeessaa tokkummaan humna keeysanii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiini. Ustaazotaaf barattoonni markazaa keenya afranii hariiroo keenya jabeessuun dagalee diinnuuf taatanii sumayyootaaf bilaalotaan diin islaamaa utubdanii jajjabaadhaa wal jabeessaa tokkummaan humna keeysanii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii. Yaa garee tokkummaa keenya dubartootaaf dargaggoonni ustaazotaaf barattoonni markazaa keenya afranii jamaadhaan ijaaramne qeerroof qaarreen tuuta diinii qilleensarraan walit dhufne torbee jummaatiin tokkummaa jaarmaya keenya du'aa'iidhaan gadhaabdanii seenaa gaarii dhalootaafis ashaaraan banne keeysanii rabbummaan hin balleeysini abdaabboor jazaa keeysanii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii. Gaafachuun keessan hin oolu garee markaza arfanii markaza kamlaata jechuun gareen tokkummaa keeysanii inshaallaa siifin himaa dhaggeeffadhaa maqaa isaanii hunda isaanii maqaa dhahuuf gabaabduudha koo yerooni irrumaan tuqeesiif himaa markazaaf ustaaza isaanii nu haa quubsiisun waliinii rabbummaan bor firdawsiinii nu haa quubsiisun waliinii rabbummaan bor firdawsiinii. Ustaazotaaf barattoonni markazaa keenya afranii hariiroo keenya jabeessuun dagalee diinnuuf taatanii sumayyootaaf bilaalotaan diin islaamaa utubdanii jajjabaadhaa wal jabeessaa tokkummaan humna keeysanii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii. Markazaa daarun nujuumiif barattoota gareesaatii kan ustaaz Abdurrahiimi seenaan yoom isaan dagatti guddadhaa dagaagaa bulaa barattoonni kiyya marti isiniif haa guutuu rabbiin hunda waan isin yaaddanii nu haa quubsiisun waliinii rabbummaan bor firdawsiinii nu haa quubsiisun waliinii rabbummaan bor firdawsiinii. Lammaffaan isaanii kunoo markazaa immaansaa guddaa markazni uluwwul himmaa kan ustaaz Abuu Rufeeydaa barattoota isaanii waliin diinirraa fudhatan qoodaa gahee isaanii bahachuudhaan galmeeysan seenaa gurguddaa barattoota isaa barsiise diin islaam guddisuu yaada guddisiif mul'isi moote garee barattoota isaanii nu haa quubsiisun waliinii rabbummaan bor firdawsiinii nu haa quubsiisun waliinii rabbummaan bor firdawsiinii. Ustaazotaaf barattoonni markazaa keenya afranii hariiroo keenya jabeessuun dagalee diinnuuf taatanii sumayyootaaf bilaalotaan diin islaamaa utubdanii jajjabaadhaa wal jabeessaa tokkummaan humna keeysanii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii nu haa quubsiisu waliinii rabbummaan bor firdawsiinii. Sadaffaan garee tokkummaa dhagayaa qaamaaf qalbiini garee markazul maknuuni kan ustaaz Salaahaddin
wajjini baruuf barsiisuu keessatti seenaa gaarii galmeessanii rabbisiin haa gammachiisu dhaloota fakkii taatanii guddadhaa horaa bal'adhaa dagaagaa bulaa wajjini nu haa quubsiisu waliini rabbummaan bor firdawsiini nu haa quubsiisu waliini rabbummaan bor firdawsiini gareen waan tokkummaa keenya xumuruuf ka'e ikhwaanii na jalaan hafinaa kottaa dhagayaa hunda isaanii markaza ibnu Useymin kan ustaaz Abu Salmaanii barattoota isaanii hunda du'aa'iidhaan gadhaabanii garee tokkummaa keenyaallee du'aa'iidhaan jabeessanii galatoomaa hundi keessan ustaazotaaf barattoonni nu haa quubsiisu waliini rabbummaan bor firdawsiini nu haa quubsiisu waliini rabbummaan bor firdawsiini nu haa quubsiisu waliini rabbummaan bor firdawsiini